jedan umak i plemenit princ, zvao se Rastko. Čitao je knjige, a u lov je išao moleći se da ne ulovi ništa. Bio je vrstan mačevalac, a beše mu žao stari pan prepoloviti na pola. Ono što je on želeo poseći mačem nije se moglo vidjeti. Lova, mržnja, zavist i svako drugo zlo. Nosio je štapove koje je sam napravio od leskovine, sudrenovine i jasnika. Beše mu draže nebesko kraljestvo od onoga na zemlji. Tako se on zamonašio i postao Sava. Sava, učitelj Sava, književnik Sava, poglavar Srpske crkve Sava, državnik Sveti Sava. Samo u njegovim rukama štap je bio čudesan. Voda je poticala, vatra se gasila, orlovi bežali, pčele zaustavljale, razvojnici odustajali. Sveti Sava, rođen oko 1175. umro 1236. godine. On je ponos srpskog naroda, prvi srpski književnik i najumniji učitelj i prosvetitelj. Voleo je svoju zemlju i verovao u pobjedu istine, pravde i svega što je dobro. Pošto je imao smisao za praktičan život i rad, neumorno je putovao po narodu i učio ga dobro i napred. Sve je umeo da vidi prosto i jasno i kao mudar savjetnik, vođa i zaštitnik, hrabro je rušio zastarele tradicije, otvarao nove vidike, ali i čuvao ono što valja. Zbog toga se već 8 vekova o Svetom Savi pripovedaju legende kao što se i ovdje čini.